Dobrodošli u PC Press Studio. Danas još jedan zanimljiv razgovor o tehnologiji, o čemu bi drugo. Moj sagovornik Tomislav Tipurić dolazi iz kompanije Nefos, našeg partnera, ali je do te kompanije došao jednim zanimljivim putem, o kome ćemo naravno pričati, i danas se bavi vrhunskim tehnologijama, veštačkom inteligencijom i drugim temama. Gospodin Tipurić je po obrazovanju informatičar, ali i ekonomista. To je malo čudna kombinacija, zar ne? Pa da, mislim, nekako kad pogledate uvijek nekako studiranje IT-a, svi mi krenemo sa tehnologijom, onda dođeš na fakultet, učiš nekakve nove stvari, onda shvatiš da dosta toga ti zapravo znaš, ali da ti fali jedan ogroman spektar znanja kojeg apsolutno nemaš, to je generalno poslovanje. Da ne poznaješ pojmove, da ne možeš samo jednostavno tako ući, razgovarati sa velikim klijentima, sa ljudima koji donose odluke, koji bi ti de facto trebali platiti, ako nemaš nekako drugo znanje. I to je bila moja motivacija da proširim taj jedan spektar svojih inženjerskih stvari gdje sam dobar, s onim o čemu u tom trenutku sam jako malo znao, a to su teme mikro-makroekonomije, generalnog poslovanja, marketinga, ljudskih resursa, svega ostalog što sam bio već tada uvjeren da će mi jednog trenutku biti bitno, pogotovo sada kad imam svoju vlastitu kompaniju. Gdje ste počeli? Koji vam je bio prvi posao? Kako ste krenuli na svoj put? Pa ako gledamo zaposlenje, onda će to biti Microsoft, ali ako gledamo prve zarađene novce od IT-a, onda pričamo negdje o, ajmo reći, srednjoj školi, prvom, drugom razredu srednje, kad sam pisao prve nekakve male web shopove, tad još nije bilo ovih svih današnjih Shopify-like aplikacija koje su danas jako popularne, nije bilo WordPressa u tim trenucima. Da smo mi imali, ja sam napravio nekakvu malu bazu podataka koja je nam dala mogućnost da kroz to sve skupa pišemo nekakve jednostavnije web stranice koje će imati neki katalog gdje će ljudi moći nešto naručiti i tako dalje. To je bio dakle negdje prvi, drugi, srednji, to su bili nekakvi prvi zarađeni novci. Onda kasnije kroz drugi dio srednje škole i cijeli praktično fakultet sam već radio na nešto ozbiljnijim developerskim projektima i tad sam već počeo surađivati s Microsoftom kroz Student Partner program, a službeno sam se zaposlio 2009. I od tada pa do 2019. de facto sam bio baš punokrvno, što bi se reklo, zaposlenik Microsofta u svakom smjeru, prošao od rada sa softverskim inženjerima i promoviranja Microsoftove tehnologija u, ajmo reći, nekakvom svijetu softverskih kompanija koje su na njima bazirale svoja rješenja, pa preko rada sa većim Microsoftovim partnerima, konkretno u nekom trenutku u cijeloj regiji našoj, dakle radio sam i u Zagrebu, i u Beogradu, i u Sarajevu, u Ljubljani, u Budimpešti, imao sam nekakve tvrtke s kojima sam radio i ta nekakva moja priča je završavala negdje 2019. kad sam jednostavno došao do toga, ok, ovdje sam sad po meni naučio ono što imam, mogu i sam, mogu i nešto drugačije. Tako da to je... Kako je raditi u Microsoftu? To se mnogi pitaju, uvek kad bi čovjek pitao gdje bi volao da radiš, kao u Microsoftu, to je onako. Je li stvarno tako? Pa mislim, ajmo biti iskreni sad ovako da ja nešto malo otkrijem od neke stvari svoga djetinjstva. U 5. razredu osnovne škole, kad je engleski postao službeni dio kurikuluma, ili 4. ili 5. sad se više ne mogu sjetiti, jedan od tih osnovnih sastavaka koje pišete, onda kao klinac trebate složiti 10 rečenica ili tako nešto, ja sam pisao o tome da ću ja jednog dana kad odrastem raditi u Microsoftu. Dakle, to je jedna ovako zanimljiva koincidencija koja se kasnije i dogodila. Lijepo je raditi u Microsoftu. Ja sam pričao da ću biti kosmonaut, ali slabo što od toga ispred. Eto, ko zna, ima još vremena. Svašta se dešava danas, tako da mislim, Microsoft je po meni fakultet kojeg čovjek ne može platiti. Znači, ne postoji nikakav smjer, nikakva količina znanja koju možete steći kroz fakultet, koja se uopće može ikako mjeriti s onim što možete naučiti u Microsoftu 5 ili 10 godina. Jer to je jednostavno jedan svijet za sebe. Mislim, vjerujem da je slično i u Google i Amazonu, ali ne mogu pričati jer nisam radio. Ali to je jedan svijet za sebe koji ima svoje unutarnje procedure, koji ima svoje edukacijske kapacitete, gdje jednostavno, ako želite raditi 24 sata dnevno na sebi, možete. Dakle, jednostavno sve vam je otvoreno, tolika količina materijala, pristup takvim ljudima koji su od vas karijerno udaljeni možda i 20 godina, a dostupni su vam na klik miša kroz nekakvu internu aplikaciju. I
ako stvarno želite učiti, ako želite napredovati, takve kompanije su place to be. Naravno, otegotna okolnost rada u Microsoftu nije sam Microsoft, nego je regija iz koje dolazimo, pa taj Microsoft onda nema svoj puni setup ovdje, onda to nisu isti ljudi, onda to nije isti način zapošljavanja, onda to nije isti prostor za napredak i tako dalje, kao što je recimo u zapadnom svijetu, tipa recimo Velike Britanije ili da ne govorimo o Sjedinjenim državama. Tako da, ipak jako puno za naučit, ima neke svoje teže stvari, mislim korporacija je korporacija, visi vam posao nad glavom svake godine kad oni odluče malo premiješati stvari, ali prostor za učenje je nešto što ne bih usporedio ni s čim drugim. Da li je bilo negdje nekog prostora da kažem, napredujete ili da idete negdje van naše regije u Ameriku ili gdje kroz same Microsoftove strukture? Pa, apsolutno da, samo to nosi sa sobom svoje trade-offove. Dakle, prvo, otići direktno iz Beograda ili Zagreba u Redmond se dogodi jednom u 10 godina. Dakle, to su jako teški skokovi. Ali postoji karijerni put koji može čovjeka dovesti i iz naših malih zemalja do Amerike, samo on zahtijeva nekoliko hopova, ajmo to tako reći. Znači, ja sam trebao u nekom trenutku preseliti iz Zagreba u Minhen, pa onda iz Minhena recimo u Amsterdam ili London i onda odande tražiti nekakvu poziciju koja bi bila možda Redmond ili nešto drugo u Americi. Moguće je, samo zahtjeva jedan onako set koraka koji morate dobro biti spremni podnositi. Ja, iako nisam generalno protivnik selidbe u Ameriku, u tim trenucima nisam bio spreman na to i gradio sam karijeru ovdje na Balkanu. A kažite mi, radeći u Microsoftu, koji bi bio vaše primarne odgovornosti? Šta je u stvari bio vaš zadatak da uradite? Da prodate, da pružite podršku, da organizujete partnere? Šta? A bit of both. Znači, svega pomalo. Dakle, u prvim godinama nisam imao nikakve sales metrike, dakle, sve što je bio moj zadatak kao tehnološkog evanđeliste, u tom, tako se zvala čak pozicija, je bilo da promoviram tehnologiju. Dakle, da nađem ljude koje zanima Microsoftova tehnologija. U početku, mislim, mi smo se praktično cloudom bavili već tada, 2008. 2009. kad ostatak Microsofta i ostatak firme uopće što nije imao nikakve targete u smislu prodaje. Mi smo već tad promovirali novi pristup razvoju softvera, novi pristup tehnologiji i naš je bio to jedini zadatak. To su bile moje prve godine, znači, ja bih rekao nekakve juniorske, najbliže takvoj definiciji. Onda u nekom trenutku došao sam do pozicije partner technology strategista, gdje je moj zadatak bio da partneri uključe tehnologije poput Azura, poput M365 u svoje ponude. Tu su već i metrike bile drugačije. Dakle, ja nisam radio na direktnoj prodaji, znači ja ne mogu doći umjesto partnera prodati nešto korisniku, ali ono što partner radi postale su i moje metrike. Dakle, ja sam bio mjeren prema tome koliko dobro moji partneri posluju. I to je već polu-sales rola. Ono gdje sam se uspio dotaknuti direktne prodaje i direktnog angažmana je bilo nešto što smo mi zvali business breakfast, gdje su nam u Zagreb dolazili kompletni management, znači top management svih najvećih firmi iz regije, znači u tom trenutku je to bila Hrvatska, znači u smislu tadašnjeg Agrokora, INE, ne znam, svih banaka i tako dalje, gdje imate de facto priliku razgovarati sa predsjednikom uprave jedne banke. I to je fantastična stvar za neko koji je u tom trenutku imao 25-6 godina. Dakle, imao sam priliku utjecati na prodaju, ali primarne moje metrike su bile vezane uz ono što moji partneri rade. Oni su za mene bili moji klijenti. Ovdje često mi kad pričamo među nekom širom publikom u Microsoftu, onda ljudi imaju neki osjećaj da je Microsoft neko ko pravi Windows, Office, ono. Međutim, kad danas pogledate strukturu Microsofta, Microsoft je bazično cloud kompanije. Znači, Absolutno. Cloud je većina prihoda. Dobro, i Office postoji tu, Windows je već manji deo, malte ne više od LinkedIna dođe nego od Windowsa. Kako se Microsoft transformisa u tu cloud kompaniju? Kada otprilike vi vidite neku prelomnu tačku kad se to desilo i kad su shvatili da im je to budućnost? Mislim da ih ima nekoliko. Prije svega, znači, ajmo da odvojimo malo i te cloudove, zato što postoje dva clouda koja su dramatično različite u smislu i penetracije na tržištu i pristupa i sve ostalo. Jedno je Microsoft Software as a Service Cloud, gdje spadaju rješenja poput Office 365, odnosno ajmo reći mailova, dokumenata kao što je OneDrive i slično. Znači, to su rekao bih, to je jedan dio seta usluga. A drugi dio je ovaj Microsoft Azure, koji su de facto data centri čiju računalnu snagu Microsoft iznajmljuje
svima nama koji ju želimo koristiti za svoje aplikacije, za svoje scenarije i slično. I to je ono što je tu nekakva prava razlika, jer ovaj dio oko softvera za servisa, njega nije zapravo pokrenuo Microsoft, pokrenuo ga je Salesforce još puno prije. Tako da mi smo već tad znali, kad je Microsoft ulazio u svijet M365 priča, odnosno tad se zvao BPOS prvo, znači Business Productivity, Office Online Suite, pa onda Office 365, pa Microsoft 365 i tako dalje. Taj dio je išao odmah u startu, on nije zahtijevao neku veliku promjenu, jer ljudi su i dalje koristili Office. Sad to što ga kupuju na mjesečnoj razini ili na ovakvoj ili na onakvoj, to je at the end of the day opet ista aplikacija koja je malo modernizirana i ima neke svoje verzije. Već je puno bio problem sa Azurom, jer je to bio trenutak u kojem vi svoju infrastrukturu, dakle svoje, ono za što ste do sad kupovali servere kod sebe, stavljali ih, održavali, imali timove koji to održavaju, imali doslavce, možda nekakve partnere koji su vam tu pomagali, vi sad to sve skupa zanemarujete i prebacujete to kod Microsofta. I to je bio jedan užasan period vremena u kojem jako puno je trebalo da korisnik prvi uopće prihvati da je to u redu, da je to ok. I Microsoft je tu vodio bitku sam sa sobom u jednom trenutku, dakle postojao je taj takozvani pojam kanibalizacije revenue, zato što je Microsoft lijepo živio od licenci i sad na jednom to mijenjaš sa nekakvim cloudom koji je jači, brži, gdje ljudi mogu koristiti nešto drugo i zbog toga više nećeš plaćati licence, plaćaš Microsoftu nešto na mjesečnoj razini. I to je account menadžerima u glavi bio jedan ogroman teret. Tako da Microsoft je morao proći tehnološku transformaciju da uopće izgradi te data centre. To je bilo, jer to je drugi biznis. Do sad ste prodavali software, sad de facto zakupljujete, gradite zgrade, bavite se strujom, bavite se hlađanjem, bavite se iznajmljivanjem prostora nekakvog. Dakle, to je totalno drugi svijet. Ali taj tehnološki dio je Microsoft uspio prevladati već dosta dobro. Prve verzije Azura nisu bile baš nešto s čim ste mogli nešto raditi, ali već tamo od 2013. na ovamo Microsoft ima apsolutno konkurentnu tehnologiju AWS-u koji je prvi to napravio, znači Amazon. Međutim, ja bih rekao da tek negdje 2016. 2017. je priča lendala onako kako bismo očekivali kad su prvi veći enterprise korisnici primarno u Americi, pa onda u Britaniji, pa onda u ostatku Europe krenuli svoje servise, svoje de facto aplikacije, svoje sustave migrirati u Azure. Kada govorimo o toj migraciji u cloud, prvo pitanje koje ljudi, ne znam koje je prvo, koje je drugo, ali dva pitanja koje ljudi postave i koja nema šanse da ih neko ne postavi, je prvo koliko je to što su moji podaci koje sam ja stavio u cloud, koliko su sigurni, šta ako tamo negdje nešto crkne, izgubim sve svoje podatke, da li ja treba praviti neki backup toga. I drugo pitanje, koliko su ti podaci sigurni, odnosno ko će sve imati pristup tim mojim podacima i kako će se oni koristiti. To su prosto neminovna pitanja koja će svako da postavi i o kome uvijek mora nešto da se kaže. Ma jasno, mislim, to su sad već godine iskustva. Imam ja točne odgovore na ta pitanja koji su korporativni, ali neću ih namjerno sada tako odgovoriti, prvo potrudit ću se da malo razjasnimo tu cijelu problematiku. Ona se do 2012. ako se ne varam uopće nije postavila. Znači, Amazon je već bio sa cloudom tu, Salesforce je prisutan. Znači, do 2012. mi nemamo spomena pojma trusta. Znači, ovo su pitanja povjerenja. Ona se krivo nekad znaju nazvati pitanjima sigurnosti, ne, to su zapravo pitanja povjerenja. Malo ljudi misli da je Microsoft Cloud nesiguran. To je jako teško za reći, zato što to je tolika kompanija koja mora to sve skupo održavati. Sigurno je sigurnije nego vaš vlastiti data centar. To je logika nalaže. Ali pojam trusta se počeo postaviti tamo negdje 2012. 13. godine. Ja volim uvijek reći da je on malo lansiran od strane nekih vendora koji nisu imali cloud ofere, nećemo ih sad navoditi, ali to je realno pitanje, to je ljudsko pitanje. Ja negdje stavljam svoje podatke. Zašto bih ja tebi po definiciji vjerovao? I to je ono na čemu su mnogi pali. Microsoft je u početku imao većih problema upravo s time, to je jedan od razloga zašto je ta migracija išla sporo, jer nije bilo, ja bih rekao, dovoljno transparentno odmah u startu kako proces izgleda, kako proces održavanja izgleda i kako na koncu su ljudi raspoređeni, kako su timovi raspoređeni i sl. Ono što je tu doprinijelo da se taj problem napokon riješi su neke ISO certifikacije koje su novo nastale. ISO 27013 je jedan od njih. Dakle, to je bio data privacy certifikat koji je napokon od cloud vendora tražio da timovi koji upravljaju hardverom, znači da fizički znaju gdje se nešto nalazi, su apsolutno odvojeni od timova koji upravljaju softverom. Dakle,
oni ljudi koji rade s korisnicima znaju za te korisnike, ali ne znaju gdje se njihovi podaci nalaze. A oni ljudi koji rade sa hardverom znaju da su tu neki podaci, ali ne znaju čiji su. I ona na takav način, tom separacijom koja se provjerava svakih x vremena u nekakvim auditima, vi de facto stvorite nešto što je Microsoft kasnije nazvao Trust Center. Dakle, gdje su sve te politike upravljanja vašim podacima, načina na koji se oni koriste, za što se koriste, kako su kriptirani i slično, bila transparentno predstavljena prema vani. Ona danas, taj Trust Center je web stranica koja ima, ja mislim, svojih, eto, bubniću bez veze, ali preko 1000 nekakvih stranica teksta, dokumenata, pravila, pravilnika i svega ostaloga, da vi točno znate ako ste korisnik iz, evo, kažemo, iz Beograda, iz Srbije, i hoćete staviti svoje podatke u data center, evo, koji se gradi u Beču, koje će se sve pravila politike primjenjivati na to, da možete transparentno vidjeti ko tome ima pristup. Čak u situacijama država, znači kada država odluči staviti svoje podatke u Microsoft Data Center, Microsoft ide nekoliko koraka dalje, da vam stvarno može omogućiti pod nekakvim NDA-em, znači tajnom, točno imena i prezimena koji su to ljudi koji održavaju data center u kojem se nalaze vaši podaci. Tako da puno je tu napravljeno, ali u početku je to bio jedan poveliki džumbus. Pa sad, da odgovorim konkretno na pitanja, što se tiče backupa, odnosno što se tiče sigurnosti da vaši podaci neće biti izgubljeni, mislim, Microsoft ne skriva kako su data centri izgrađeni. Vi točno znate na čemu se to vrti, gdje su podaci pohranjeni i kako taj hardware funkcionira. Podatak svaki postavljen u Microsoft Azure je tripliciran, znači da postoje minimalno 3 kopije svakog podatka. Ako jedna ispadne, druge 2 su tu da sačuvaju vaše podatke i ova 3. se odmah obnavlja na temelju ove 2. Dakle, to je jedna ovako doza sigurnosti, ali ne morate biti ni s tim zadovoljni, postoje georeplike, pa onda je to 6 replika podataka. Dakle, to je stvarno jedan sustav koji bi, osim u situaciji, ja bih rekao, nekakvog, ne daj Bože, nuklearnog rata ili tako nečega, morao u svakoj situaciji sačuvati sve podatke korisnika. Takvih situacija do sada nije bilo da cloud vendori, barem u novije vrijeme, znači zadnjih sigurno 10 godina, nije bio nikakav bridge da su izgubljeni podaci. E sad, opet kad vi prebacite podatke tamo, vi ste i dalje ti koji imate pristup i kontrolu nad tome. Dakle, može li se dogoditi da neko upadne u vaš sustav zato što ste vi njegi ostavili rupu? Apsolutno. To vam nitko ne garantira, jer to je drugi tip usluge. Znači, kad govorimo o infrastructure as a service, to znači da vi dobijete, recimo, virtualnu mašinu. To je vaša virtualna mašina i to je super jer možete s njom raditi šta god hoćete. Ali to je i problem, jer to znači da morate održavati tu mašinu, morate brinuti o svemu tome kao da je ona kod vas. Jedino što ne plaćate struju, ne plaćate vodu, zahlađenje i tako dalje, nego to je netko drugi odradio, tog se ne morate brinuti, ali i dalje software koji gore radi je vaš, ne može Microsoft za njega odgovara. Dakle, to su te neki pojmovi koje se mi uvijek trudimo, mislim i sada i zadnjih 5 godina kad radim sa svojim korisnicima, ako prebacujete korisnika u cloudu, to su neke teme koje morate vi sami otvoriti. Ne bi trebali dozvoliti korisniku da ih on postavlja, nego ih vi trebate postaviti, objasniti, razjasniti da svima bude jasno što će se dogoditi. Pa dobro, dolazimo onda do tog trenutka kad ste vi htjeli da krenete nekim sopstvenim putem, da izađete iz Microsofta i da pravite svoju kompaniju Nefos. Je li to bio stresan trenutak u životu? Kako ste se odlučili? Kako ste krenuli? S kim ste krenuli? Dakle, ja bih rekao da neke stvari se poslože za ljude koji su hrabri i koji su spremni napraviti taj takozvani leap of faith i onda na temelju toga jednostavno u životu se neke stvari i poslože i prilike se otvore, vrata se otvore de facto. Dakle, kolege s kojima sam ja tad krenuo u biznisu radili sa mnom u Microsoftu prije i bavili su se u tom trenutku, radili su jedan dio nekakve poslovne edukacije, drugi dio nekakvog poslovnog konzaltinga. To nije bilo tehnološke osobe. Njih dvojica po primarnom i obrazovanju i onome što su radili su u nekakvom salesu, biznisu, nemaju previše doticaja sa inženjerstvom, ajmo to tako reći. I njima je bilo isto tako logično da pokrenu tu cijelu priču, da sa korisnicima već kojima sada rade, gdje su krenuli podavati nešto Microsoftovih usluga, pa širiti malo portfelj i slično, da se već postavljaju ozbiljna pitanja i da to bez jednog jakog tehničara neće moći tako funkcionirati. I na takav način smo se dogovorili da ja sa tim famoznim 1.4.2019. što je onako bilo dosta zanimljivo, ali naravno 1. april Tomislav Tipurić odlazi iz Microsofta, to je bilo nemoguće. Dakle, to nitko u IT sceni u Hrvatskoj nije vjerovao da će se taj trenutak dogoditi.
možda za 20 godina, možda za ovo, ali da ću ja sam otići, to je bio šok i unutar firme i van firme. Ali ja sam vidio tu nešto više, dakle ja sam vidio da ljude nitko ne educira na pravi način, da jednostavno postoji samo ta nekakva off the shelf edukacija koja je u jednu ruku suhoparna, u drugu ruku ne daje rezultate, jer to sve skupa što je jednom napisano, ako ćete vi na takav način educirati ljude, to oni vjerojatno mogu napraviti i sami. Onda im ne trebate vi. Dakle, jednostavno vidio sam priliku da neka svoja znanja, svoja razmišljanja koja nisu nužno u skladu s onim što je Microsoft htio od mene napraviti, da jednostavno probam i da ih testiram tamo gdje se praktično svake ideje testiraju, a to je realno tržište. Dakle, i tako smo krenuli. Vrlo brzo, nakon 2 mjeseca, otvorile su nam se prilike da počnemo raditi po Velikoj Britaniji i de facto taj posao tih naših edukacijskih hekatona i nekako konzultinga koji bi uslijedio u sklopu toga je ono što je nas izguralo kroz cijelu pandemiju, jer kad uzmete firmu koja je tad u tom trenutku imala 5 ljudi na početku pandemije, dakle mi smo ti koji smo imali doslovce target na leđima da nas neko prve makne, jer jednostavno logično je da će tako mala firma koja nema složen takav cash flow da može to sve skupa izdržati, to je logično bilo da mi svi počnemo tražiti poslove negdje drugo. Ali zbog činjenice da smo otvorili vanjsko tržište, da smo uspjeli vrlo brzo fizičku edukaciju prebaciti u online svijet i to sve skupa raditi iz Zagreba, odnosno gdje god se ko u tom trenutku našao, to nas je proguralo tu prvu godinu da uspijemo ne samo preživjeti, nego izgraditi jedan totalno drugi poslovni model, dakle obnoviti to, to jest stvoriti to partnerstvo sa britanskom kompanijom Fastlane i na takav način doći do totalno novih korisnika do kojih mi sami praktično ne bismo mogli doći. Kažete mi za neke domaće, kako bih rekao, EU skeptike, koliko vam je tad značilo što ste u Europskoj uniji, što je Hrvatska u Europskoj uniji? Pa dobro, Britanija je taman izašla, tako da nije baš to sad ne mogu reći da je to jedno s drugim toliko povezano. Ono što je značio za sve nas poduzetnike ulazak u Europsku uniju je sređivanje pravila. Dakle, što si ti napokon znao kad otvaraš firmu, kad gradiš firmu, da postoji set stvari koje moraš napraviti, on je takav, jer je takav svuda i apsolutno je isti. I kažem, šalim se malo to s Britanijom, dakle Britanija je i u trenutku Brexita de facto imala legislativu Europske unije, tako da nama je sve bilo vrlo poznato. Početak poslovanja tamo nije zahtijevao sad nekakvo novo, čak do te razine da nismo morali niti otvoriti firmu u Engleskoj. Znači, mi smo mogli apsolutno raditi iz Zagreba sa našim DOO-om i naplaćivati stvari tamo, a znali smo legislativu jer nam je bila poznata. I to je po meni najveća prednost koju je i Hrvatska dobila od Europske unije je sređivanje pravila. Znači, tako mora biti, tako je svuda, to je best practice napravljen u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj, nije bitno gdje, izvoli ga primijeniti i moraš ga poštovati. I ako ga ne budeš poštovao, ako budete kršili stvari, poslaćemo vam mi naše investigatore, odnosno naše istraživače, pa ćete vidjeti kako to funkcionira i to ste vjerojatno čuli da se u Hrvatskoj dosta često dogodi da Olaf famozni, naše državno odvjetništvo neće odraditi ništa, ali dođe depeša nema tu zezancije. Tako da to je ono što je meni najveća vrijednost hrvatskog ulaska u Europsku uniju, što se za nas poduzetnike stvari napokon znaju koja su pravila, kako funkcionira i nema bježanja od toga. Kako ste došli do imena firme? Pa to je zamisao moga partnera Bojana, dakle Bojan je osnovao de facto Nefos 2015. godine 1.12. ali njegova je bila ideja da to bude njegova kompanija gdje će on raditi nekakav konzulting i tako dalje i pokušati nešto. Danas je to nešto potprilično drugačije i veće, ali uvijek to tako krene. Nefos na grčkom znači oblak. Dakle, jednostavno u tom trenutku hrpa firmi otvorenih u Hrvatskoj koji su se bavile cloudom na neki način je uzimala latinska imena. Dakle, sve su to bili neki cumulusi, nimbusi, ovako, onako. Onda je Bojan bio rekao, ok, pa dobro, zašto svi uzimaju latinska imena, ajmo mi uzeti grčko. Pa je tako naišao na riječ Nefos. Nefos je starogrčki, dakle danas u grčkom današnjem jeziku se ona više ne koristi kao izraz, ali tada je značila oblak, tako da to je vrlo, vrlo jednostavna poveznica. I kako biste onako ukratko u par reči ili rečenica rekli šta je osnovna djelatnost Nefosa? Pa, ako kažem u 2 riječi, dakle, osnovna djelatnost Nefosa je konzulting i edukacija. I to je onako baš najjednostavniji opis. Znači, ono čime se bavimo se konzultingom kako ljudi trebaju iskoristiti
moderne tehnologije u svojim vlastitim poslovnim procesima, tako da tehnologija služi njima, a ne oni tehnologiji, jer to je osnovni cilj tehnologije, da ona stvarno pomogne nama, a ne da postanemo njezini robovi. Dakle, to bi u nekom širem smislu se govorilo da je to nekakva digitalna transformacija. Ja tu riječ jako ne volim, to je jako isfuran jedan slang koji se previše koristi u zadnjih 10 godina, ali problem u tome što ljudi se najčešće, to Bojan uvijek voli reći, problem je u tome što ljudi gledaju ovu riječ digitalna i na nju stave naglasak, tehnologija, digitalno i tako dalje, a zaborave da slijedi riječ transformacija koja je daleko važnija od te riječi digitalno, da ljudi moraju de facto promijeniti proces. Znači, consulting je taj dio priče. Edukacija je, dakle, mi educiramo praktično ljude na cijelom planetu o novim tehnologijama, kako one dolaze. Naši ljudi rade direktno sa product timovima da bi dobili najsvježije informacije, kreiramo sadržaje i onda te sadržaje de facto distribuiramo okolo. Kažete vi, kad ste vi u našem časopisu pre možda godinu dana ili malo više predstavljali Nefos, vi ste rekli, i njegov ulazak na tržište Srbije, vi ste rekli da vi ne dolazite a konkurišete lokalnim vendorima, nego da im na neki način pomognete. Pa upravo to, dakle, mislim, mi smo i u Hrvatskoj jedno veliko čuđenje, dakle, nitko ne zna što bi s nama, u smislu ovih velikih igrača, dakle, prvo su nas svi onako gledali, ok, uzet ćeš posao ovdje, pa tako, sad već sa svima njima radimo nakon nekog vremena, dakle, jer nama nije cilj baviti se implementacijom tehnologije. Dakle, mi nemamo u vidu naše neke ideje Nefosa, firmu od 500, 600, 700 ljudi koja će imati hrpu inženjera koji će moći preuzeti kompletan projekt i negdje ga, ajmo reći, odraditi, postaviti, koju god riječ iskoristili. Dakle, nama je uvijek ideja da budemo prisutni, da ono svoje znanje koje imamo prenesemo bilo kome i da mu pomognemo da on bude bolji u tome što radi. Mi nemamo za cilj tući se s njim, mislim, ne radimo to niti u Hrvatskoj, dakle, to nije ništa novo. Dakle, nama je uvijek cilj da, jer tržište je zapravo ogromno. Dosta ljudi ne vidi to, jer, kažem, na koncu konca svako mora svoju plaću zaraditi. Meni je jasno da ne može svako potrošiti vrijeme i percepciju gdje postoje sve prilike. Jer, primjerice, velika većina Microsoft partnera ovdje živi od preprodaje cloud usluga raznih i onda kad na to dodaju nekakve svoje vlastite implementacijske servise, to je ono gdje im je nekakva delta margine koju uzimaju. I to je super. Samo postoji još puno više od toga. Postoji situacija u kojoj ćete vi korisniku dati dosta više znanja, pa će on trebati vas za dosta više usluga. To vi ne možete raditi kao možda Microsoft partner, ali može Nefos. Tako da uvijek postoji prostor za suradnju, samo treba nekako vrijeme da ljudi steknu povjerenje da je to stvarno tako i da onda možete proširiti ono I kako onda pomoći korisniku da donese bolju poslovnu odluku? Kojim putem uopšte stižete do toga? Pa uvijek, mislim, na koncu konca, znate kako kažu za konzultante. Dakle, oni vam govore ono što vi već znate. Dakle, najčešće je tako. Ali nije baš tako jednostavno. Znači, pristup korisniku je uvijek ja bih rekao, uvijek je sličan. Dakle, mi moramo kroz radionice, kroz razgovore, kroz nekakve naše asesmente dobiti dobru sliku kako izgleda njihov poslovni proces. Mi to nekad znamo, nekad su to slični korisnici nečemu što smo već radili, pa onda dosta toga postoji. Nekad tu zahtjeva puno rada da vi shvatite gdje su zapravo te nekakve točke njihovog puta prema transformaciji, digitalnoj transformaciji, koje se mogu poboljšati, gdje možete nešto napraviti, gdje možete na neki način unaprijediti bilo poslovni proces, bilo nekakav proizvod ili što god. I kad to prepoznate, onda na temelju toga možete dalje raditi. Dakle, to su nekakve ključne, najvažnije stvari unutar bilo kojeg procesa čija će promjena na kraju donijeti najveću vrijednost. Dakle, uvijek se trudimo jako dobro upoznat korisnika, upoznat njegovu industriju, upoznat čime se bavi i upoznat njegove ljude, upoznat problematiku i tek nakon toga možemo se krenuti baviti da nešto od toga stvarno i unaprijedimo. Nekad korisnik već dođe s idejom, ali nemali broj puta ono što su oni htjeli nije ono što su na kraju dobili, nego je to što su dobili bilo puno vrijednije. Jer su došli sa zahtjevom, primjerice, nama treba novi CRM. I to je bio zahtjev od strane korisnika. I onda smo mi razgovarali s njima, odradili nekoliko radionica, jer smo ih tu zaustavili. Gledajte, možda će odgovor biti da vama treba novi CRM, ali ajmo doći do njega. Jer to je jako, jako krivo da počnemo od toga.
Ispostavilo se da im ne treba novi CRM, ispostavilo se da ni ERP-ovi nešto imaju i tako dalje. Još cijela sila softvera dolje je trebala nekakvu promjenu, ali glavna stvar je bila što su oni nakon toga shvatili što njima zapravo tehnologija može pomoći. U svakom od tih elemenata procesa. To je bio projekt na kojem je na kraju od malog tima ljudi koji je sa korisničke strane bio dediciran za nas, koji ima možda 5-6 ljudi, završio na 30. Jer je svima bilo zanimljivo, jer je svako vidio nekakav benefit u svemu tome. Dakle, nekad korisnik stvarno pogodi šta mu treba, ali dosta često se zna ispostaviti da mi upoznavanjem korisnika zapravo na kraju završimo na nečem totalnom 10. Što je zapravo stvar. A koje tehnologije u tim vašim projektima su primarne? Koje sugerišete korisniku, kako sagledavate, da li bi on trebao možda nešto promijeniti, da li bi trebao pojačati i tako? Pa mislim, to sad pitanje koliko nisko hoćemo otići unutra. Dakle, mi se uvijek bavimo cloudom. Dakle, mi ne radimo u pravilu s korisnicima koji ne žele ići u cloud. Dakle, možda ako su u onoj fazi htjeli bi mi u cloud, ali da vi još s nama malo to poradite, pa da mi malo bolje razumijemo i tako dalje. U tom smislu da, ali u pravilu ne radimo sa korisnicima koji imaju svoju vlastitu infrastrukturu i to je nešto što bi trebali napraviti. To u pravilu nije jednostavno naš playground, nije ono gdje smo dobri. Ne kažem da ne postoji opravdanje zašto su ti korisnici i dalje on premise, ali to jednostavno nije nešto gdje mi briljiramo. I onda se zbog toga time ni ne bavimo. Dakle, uvijek mora postojati, da bi korisnik s nama radio, mora imati želju da nešto unaprijedi. Bilo da je to proces, bilo da je to zastarjela tehnologija koju hoće s nečim zamijeniti. Znači, uvijek mora biti nešto tako. I tehnologije s kojima mi radimo, a mislim, tu ima stvarno svašta je tu u priči. Dakle, čak i kad gledamo vendore, ne radimo mi isključivo Microsoft, mi jako dobro radimo i sa Amazonom i sa Googleom, znači imamo tu popriličnu količinu znanja. Ali to je uvijek, znači jednim dijelom su to, ja bih rekao, infrastrukturne tehnologije poput virtualnih mašina, mreža, znači ajmo reći Windows servera, Linuxa i tako dalje, gdje možemo neke stvari unaprijediti. Dosta radimo sa aplikativnim dijelom, znači sa software developerima i onim što oni razvijaju, pa da li će to biti neke web aplikacije, mobilne aplikacije, pristup bazi podataka, nekakvi serverless sustavi danas, NoSQL, svašta tu ima od tematika koje se tu otvaraju. Dosta radimo i na razini softverske arhitekture, dakle u situaciji u kojoj korisnik se migrira u oblak, tada on de facto mijenja arhitekturu svog rješenja i tu je potrebno dosta istraživanja i razgovora sa samim klijentom kako ćete to sve skupa što je trenutno radilo na jedan način prebaciti u cloud da nastavi raditi, da dobijete tu skalabilnost, elasticitet i sve ostalo što vam je potrebno. Tako da u tom smo nekakvom svijetu. Možemo reći da dosta vremena posvećujemo migraciji, odnosno modernizaciji tehnološkog steka naših klijenata. Rekli ste baš sad da niste naravno samo ograničeni na Microsoftova rješenja, koristite i Amazon, koristite i Google. Kakav je odnos ta 3 cloud servisa? Gdje je ko u prednosti? Kakve su razlike? To će jako ovisiti o nekim stvarima malo ispod hauba, ja bih rekao. Dakle, Amazon je, ako gledamo isključivo market share worldwide, Amazon je clear number one. Znači, vrlo jasno je i dalje Amazon broj 1, Microsoft broj 2, Google broj 3. To je ako gledamo market share. Sad, ako se maknemo iz globalnog svijeta i pogledamo malo bliže, u Velikoj Britaniji Azure, odnosno Microsoft je cloud broj 1. U Europskoj uniji opet ovisi od zemlje do zemlje. Tako da nije to više baš kako je bilo recimo prije 5-6 godina kad ste mogli vrlo jasno reći ok, ide Amazon, Microsoft, Google i takav je raspored, nije više tako. Ovisi jako i o tržištima i ovisi o tome što klijenti de facto koriste. Amazon je krenuo prvi i Amazon je krenuo sa stekom koji se zove Infrastructure as a Service, znači de facto virtualne mašine, mreže, bilo koje druge mrežne komponente i slično, diskovi, storage. Dakle, Amazon je tu i dalje vrlo vjerojatno broj 1 po pitanju infrastrukture. Vrlo vjerojatno. Teško je sad uspoređivati, Microsoft i Amazon su oba vendora otišla jako daleko i to su stvarno nijanse, njihove razlike. Mislim, tu nema razlike niti u cijeni na kraju krajeva, niti u nekakvim oferima koji daju svojim korisnicima, ali ima nekakvih nijansi. Dakle, sistemski inženjeri koji su primarno ti koji održavaju infrastrukturu vole nešto više raditi sa Amazonom nego Microsoftom. Zato što možete puno više stvari detaljno konfigurirati. To je ona ista usporedba Androida i iOS-a. Ko voli Android zato što ga može puno detaljnije naštimavati kako mu odgovara, nego iOS koji je onako best
kako ide, otprilike znamo kako je Appleova filozofija, što radi, što ne radi, gotovo. Dakle, to je, ja bih rekao da su to nekakve sličnosti između Microsofta i Amazona, dakle, tehnološki gledano jedno i drugo će odraditi posao, neće biti razlika za krajnjeg korisnika, ali Amazon ima tu malu prednost zato što je puno dulje na tržištu od Microsofta i Microsoft ga stiže godinama, ali to i dalje ostavlja neku priču. S druge strane, po pitanju veštačke inteligencije, tu je Microsoft jasan broj jedan trenutno zbog OpenAI-a. Znači, Amazon nema ništa niti slično da bi mogao konkurirati Microsoftu po pitanju AI-a danas. Možda će nekad imati, ali trenutno to je jako daleko. Google je tu, ja bih rekao, clear broj 3, vrlo jasan broj 3, što je mene osobno iznenadilo, jer ja sam jako pratio šta Google radi po pitanju veštačke inteligencije i očekivao sam Google na broju 1 i iznenadila me cijela priča. Prvo, kad je Google izašao sa svojim prvim large language modelom, dakle to GPT i sve ostale stvari koje vjerujem da vaši gledatelji znaju, sve su to language modeli, jezični modeli de facto. Prvi takav od Googlea izašao još 2022. To je famozni LaMDA. To je, ako se netko možda sjeća, izašla ona poruka da je Googleov inženjer dobio otkaz jer je otkrio svijetu da Google ima umjetnu inteligenciju koja je toliko pametna da ima osjećaje, da zna prepoznat, da govori. Mislim da je izjava bila nešto u stilu da jedino jedini strah kojeg ta umjetna inteligencija osjeća je da bude isključena. Znači, nekakav strah od smrti se tu kao vidio. Dakle, to je prvi Googleov jezični model koji nije na kraju se pokazao dobar, dakle nismo ga vidjeli u nikakvoj praktičnoj primjeni. Microsoft je sa GPT-em, odnosno sa OpenAI-em izbacio vrlo brzo nešto što nas je sve začudilo kad je izašao ChatGPT, ako pogledate. Dakle, mi nismo to očekivali. To je bilo apsolutno neočekivano da na jednom tehnologija koja do tog trenutka nije bila čuvena, praktično niko nije znao da se nešto na tako nečemu radi, došli smo do toga da netko piše tekstove za nas, na našem jeziku. To je onako bombastično bilo, neočekivano. Međutim, danas se malo vidi da nije nas to baš tako trebalo iznenaditi, samo što nismo neke stvari pratili. Jer je GPT-3 koji je izašao negdje 2020. godine, već tada bio integriran u Microsoftu prvi Copilot koji se zove GitHub Copilot. To je sve prije ovih razno raznih Copilota koje imamo danas, prije GPT-a 4, prije sve ove moderne priče. Dakle, Microsoft je već dobro radio sa OpenAI-em jer je napravio developerski alat temeljen na AI-u koji developerima pomaže kodirati. To je bio prva verzija GitHub Copilota temeljena na GPT-u 3 za kojeg mi nismo niti znali da postoji. I kažem, ono što, samo da završim ovu priču s Googleom, dakle Google se tad tražio, oni su ove godine, ja sam bio na Google Next konferenciji koja se dogodila u aprilu i oni su tad izbacili taj svoj famozni Gemini, Google Gemini, to bi trebao biti ekvivalent, znači GPT-u OpenAI-evom. Veliki model, prima 1 milion tokena, ogromna priča oko toga. To ne radi ni blizu dobro kao GPT. Ljudi su vidjeli to chat GPT pre svega kao pojedinačni korisnici, vi tamo otvorite neki prozor i pričate s njim i on stvarno u prvom trenutku deluje kao da s čovekom pričate. Onda imate neke, pitate ga da vam nešto uradi, da isprogramira nešto i to sve, ja bih rekao, jako dobro funkcioniše. Da nam je neko rekao pre 5 godina da će tako nešto funkcioniše, mi bi rekli to će bude u sljedećem veku. Međutim, gledano iz nekog korporativnog ugla, znači kad ne govorimo o tome šta ja pitam, šta ja programiram i ja kao neki pojedinačni korisnik, kako ta veštačka inteligencija može da pomogne u poslovanju? Pa tu sad imaju, ja bih rekao, nekoliko je tu smjerova. Ajmo dotaći se prvo ovog najjednostavnijega, to je osnovna produktivnost, znači to su ovi naši standardni scenariji, pisanja mailova, odgovaranja na mailove, generalne komunikacije, sastanaka, pisanja dokumenata, ajmo to tako reći, gdje moje nekako iskustvo, dakle koristim Microsoft Copilot od, ajmo reći, 1. mjeseca ove godine, znači to je sad nekako 6 mjeseci korištenja. Ja imam neke kejseve koji su gdje on meni jako puno vremena uštedi. To je primjerice pisanje ponuda za klijente. Dakle, očekivati od njega da mu kažete u jednoj rečenici napiši mi ponudu za tog klijenta je apsolutno suludo, to se nikad neće dogoditi, barem ja smatram da neće biti tako. Ali ono što ja radim svoj vlastiti brainstorming i pišem novce. Šta bi trebalo biti u toj ponudi, koji je to trening, kakva edukacija, za koliko ljudi, na koju otprilike tematiku, onda razbijem malo te podteme da ih objasnim malo bliže i
to mu daje mu prompt i on na temelju toga izgradi jedan lijepi Word dokument koji ima svoju glavu i rep, opis i slično. Ja samo to još jedanput pročitam. Naravno da moram popraviti nekakve stvari, ode to za što se tiče haluciniranja, naravno da je sklon tome, pa onda neke stvari morate još jedanput pročitati da budete sigurni da nije nešto što je netočno unutra. I umjesto da potrošim na to sam 2,5 sata, ovako potrošim 20 minuta. I to je velika ušteda. Ako gledate 10-15 ponuda mjesečno, koliko ja moram poslati, to je par dana. Kažite mi, ako jedna firma, koja nije baš sa svi mala firma, nego malo i veća firma ili čak velika firma, ima neku gomilu dokumentacije, najrazličitije teme, od poslovnih, preko nekih legalnih, preko to ponuda, odgovora, mailova. Ako bi ona svu tu svoju dokumentaciju dala na raspolaganje veštačkoj inteligenciji, da li ona iz toga može da izvadi neki red, da to nekako sredi i da onda, imajući tu bazu znanja, lakše piše, ajde počeo od ponuda pa do nekih mnogo ozbiljnijih dokumenta? Dakle, taj proces se zove Retrieval Augmented Generation, odnosno, ajmo da to prevedemo na naš jezik, to bi značilo dohvati pa proširi model. I to doslovce tako i funkcionira, znači to je taj case koji ste opisali, je baš nešto na čemu smo možda i najviše radili zadnjih par mjeseci, naučiti ljude kako se to radi, jer za to nije tako jednostavno to napraviti putem nekog generalnog chat GPT-a i tako dalje, ne možete to tako, morate ipak imati malo programerskog znanja, da mu znate pokazati gdje su ti dokumenti, kako do njih doći, morate ih malo proparsirati i tako dalje, ali u pravilu to su svi moderni scenariji primjene, da vi de facto date, indeksirate, to je pravi pojam, svu svoju dokumentaciju, ona postaje dijelom takozvane search baze podataka, indeksa, prolazimo kroz nešto što se zove vektorizacija, to je pretvaranje teksta u brojke, a čuvamo značenje, jer brojke možemo uspoređivati, a generalni tekst je jako teško, znači on je nestrukturiran. I mi prolazimo kroz taj proces, vektoriziramo sve te naše dokumente i onda stvaramo aplikaciju, malu, jednostavno nekakav chatbot, svejedno, može biti bilo kakvo sučelje, to nije toliko važno, koja će raditi na sljedeći način. Prvo će iz našeg pitanja naći dokument koji najbliže, to jest ne dokument, ajmo biti točni, dio u dokumentu, paragraf, koji najbliže odgovara na naše pitanje, dohvatit će to, ili više njih, možda 10 dokumenata koji zajednički nešto čine, i ona će to sve skupa predati GPT modelu da na temelju toga izgenerira onakav output, onakav response koji je u skladu sa točno tim stvarima koje tamo pišu. I onda dobivate apsolutno točne odgovore jer su oni generirani na temelju vaše dokumentacije. I druga stvar koja je tu bitna, on čuva citate. Znači vi točno znate kad je on nešto napisao, on vam stavi onu brojčicu, znači onaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, dakle fusnote, gdje vi de facto vidite iz kojeg vašeg dokumenta je on povukao tu informaciju, pa da možete provjeriti da li je to stvarno. Da li je taj dokument u stvari upravo to. Ažuran. Da, točno to. I znači to je prilična pomoć u poslovanju za firmu. Da. Mislim, kažem, već smo nekoliko radili takve stvari, ne mogu sad opet pričati o klijentima, ali sad ćemo krajem mjeseca imati jedan takav hackathon sa jednim klijentom u Londonu, gdje de facto oni imaju situaciju da imaju jako puno nekakvih manuala, znači korisničkih nekakvih uputa, i imaju korisnike s druge strane koji im postavljaju nekakva pitanja. I oni će staviti između toga chatbota kojeg ćemo dotrenirati, odnosno de facto dati mu pristup svim tim materijalima i on će odgovarati na korisnička pitanja bazirano na tih 50-60 nekakvih korisničkih uputa. I nada se da ćete time praktično imati bolje odgovore, manje morati da angažujete ljude na to. Upravo to, dakle, da će taj chatbot de facto manje puta završiti u situaciji da nazovi stvarnog agenta, nego da ćemo ga zaustaviti, da će korisnik dobiti puno bolje odgovore, pa da ćemo imati manje poziva prema korisničkoj službi. Da li je taj, kako ste i vi sami rekli, iznenadan, možda nije dobro reći, ali iznenadan, ogroman skop tih modela veštačke inteligencije i vas naterao na neki način da promenite svoje poslovanje i funkcionisanje? Pa ja bih rekao da jednim dijelom sigurno je, znači mi smo definitivno produktivni, zato što oni ljudi koji su trošili vrijeme na nekakve odgovore, pisanja i tako dalje, sad taj posao rade puno brže. Znači moguće da mi zbog činjenice da smo već sada toliko primijenili AI u našem poslu, nismo toliko rasli po pitanju broja zaposlenika. To je vrlo moguće. Nismo radili nikakva mjerenja, ali moguće je da nekakve stvari gdje bismo mi možda morali zapošljavati nekakve juniore, da
razlog zašto ih ne zapošljavamo je činjenica da imamo pristup tehnologiji koja za nas odrađuje neke od tih poslova. Mislim, to je definitivno jedna od promjera. Ali ono gdje mi moramo stalno mijenjati svoje poslovanje, odnosno svoje usluge su teme. Znači onog trenutka kad je AI postao tema, mi smo morali složiti hrpu novih hackatona, hrpu novih ponuda, hrpu nekakvih novih produkata i pristupa, jer jednostavno to je ono sad što se traži na tržištu i vi morate na to odgovoriti. Mi smo odradili jedan od prvih Azure OpenAI hackatona prošle godine u Bristolu, gdje smo prvi put ljudima dali priliku da to isprobaju. Vi niste mogli do te tehnologije niti doći do ovoga o čemu smo sad malo prije pričali. Da, mogli ste doći do ChatGPT-a i koristiti ga samostalno. Ali da biste pustili njega da radi s vašim dokumentima i tako dalje, to je Microsoft držao dosta zaključano. Dobar dio vremena. I samo određeni korisnici su mogli dobiti priliku. Mi smo odradili event sa 100 ljudi gdje je 100 ljudi prvi put imalo priliku vidjeti kako to zapravo radi. Tako da to je bilo jedno strašno učenje, jer u tom trenutku nemate niti materijale, to ništa nije dokumentirano, sve su to prve tek verzije, vi se morate jednostavno prilagoditi time, slušati, probati doći do kontakata u produkt grupi i vidjeti šta sljedeće ide i kako će to izgledati. Praktično morate prvo vi naučiti da biste vi naučili druge. Apsolutno, a i stalno smo u tom svijetu. Mi stalno radimo negdje na rubu tehnologije, na rubu novih stvari koje nitko nije isprobao, koje možda, ne bih rekao nitko, ali koje su možda implementirane jednom ili dva puta do sada. Dakle, to je ono s čim se mi najčešće bavimo. Koliki je tu rizik da ćete krenuti duboko u neku stvar koja izgleda perspektivno, a onda se na kraju ispadne ta stvar da ne odvede nigde i vi sad uložite veliki napor u nešto što posle ne uspe na tržištu? Morate na taj rizik računati. To je zadaća CTO-a na kraju krajeva, dakle to je ono što je moj osnovni posao u Nefosu, a to je da moramo na temelju prošloga iskustva, mislim moje IT iskustvo sad je već i preko 20 godina ako to gledamo, ako uzmemo i tu srednju školu i sve ostalo, da moramo dobro pratiti šta bi od tehnologije moglo uspjeti, šta ne bi. Ne bih rekao da je baš ono kocka, jer je dobro promišljeno uvijek, ali da je moguće da zeznemo, moguće je, apsolutno. Ono što je nama jedan drugi osigurač je što mi jako puno novca za to istraživanje možemo naplatiti korisniku. Barem za prve projekte. Tako da to je ono što nam, ajmo reći, smanjuje na neki način rizik. I dalje ćemo mi potrošiti puno više sati nego što će oni platiti, ali barem će jedan dio novca doći i biti njihova investicija. Tako da u samom našem modelu ima nekakav osigurač zato da ako neka tehnologija ne uspije i odradili smo ju samo jednom, ok, nismo baš zaradili koliko smo mislili, ali smo barem pokrili troškove, tako da smo u redu. A kažete mi kad kod vas dođe neki junior, neko nov, neko s fakulteta tek ili možda i ranije, kako onda stigne do toga da bude dobar edukator, dobar rešavalac problema? Kako od juniora napraviti, ajde da kažem, nekog mediora ili vremenom seniora? Dobro, to je moja tema broja prošli mjesec u Bagu, kako od juniora postati senior s jednom temom broja, da pročitaš 40 stranice i to ti je to. Znači sve si riješio. Nije baš tako naravno jednostavno, ali naš taj princip hackatona kojeg mi koristimo i prema našim korisnicima, samo ću vam kratkim crtama pojasniti što to zapravo je, to je doslovca hands-on learning. Znači mi de facto stavimo jedan tim od 6 ljudi da skupa rade na rješavanju određenih problema. Mi smo izdizajnirali te probleme, znamo zašto su baš ti, jer na takav način će naučiti točno što trebaju, ali nemaju detaljne upute, nemaju doslovce korak po korak instrukcije i tako dalje, nego sve što im je dostupno je dokumentacija i dostupan im je coach. Znači jedan trener koji tu nije da im odgovori direktno na pitanja, nego da jednostavno prati šta rade, da vide koliko zastranjuju i koliko možda rade krive stvari, pa da ih vraća korektivno na nekakav put, ali većinu vremena oni rade sami grade, sami čitaju dokumentaciju i rješavaju nekakav challenge koji je postavljen pred njih. Mi apsolutno isti princip koristimo na svim našim juniorima. Kogod to kod nas dođe, imali smo već nekoliko puta takvu situaciju, prvi zadatak ti je, ok, moraš proći hackathon. Damo ti te challenge, damo ti mentora, imaš mentora koji ti služi u tom trenutku kao coach, koji radi s tobom. Ali ti opet ne daje previše, nego jednostavno daje ti tamo na onoliko koliko ti je potrebno da možeš nastaviti dalje. I nakon što osoba prođe takvih, ja bih rekao 3, 4, 5 hekatona samostalno ili možda još nešto dodatne edukacije i slično, onda imamo situaciju da možemo ga staviti da bude nekakav shadow coach. Znači neće on biti taj čije ćemo vrijeme naplatiti, neće on biti taj koji će direktno raditi s timom, bit će netko ko je senior ispred njega, ali će imati priliku pratiti kako ta osoba radi.
nakon nekoliko takvih hekova, tu osobu puštamo da radi svoj prvi. A drugo pitanje na sličnu temu, a da možda malo ranije, je pitanje edukacije u IT-u generalno. Mi sad ovdje imamo baš ove godine situaciju neočekivanu, da kažem, da je manje interesovanje za srednje škole sa informatičkom tematikom, da su, boga mi, čak i elitni fakulteti uglavnom popunili mesta, ali mnogo teže nego prošle godine. I sad kažu neki da je to zato što se zbog te veštačke inteligencije čulo da programiranje nema budućnost, da je to ko da nekad nekom kažete 80. godina uči da budeš daktilograf, a doći će tekst procesori, doći će sve ono. I da će ta veštačka inteligencija zameniti, ako ne sve programere, bar na nekim nižim pozicijama, onda neće imati kako da porastu na više pozicije i tako dalje. Da li vi mislite da smo u nekoj krizi ili da će naprotiv to zahtevati još više ljudi da se zapošljava u IT-u? Ja iskreno mislim da jesmo u krizi, ali ne zbog toga. Znači, ja mislim da je vrlo jasna, kad pogledate recimo oglase za posao, koji su godina na godinu pali, ja mislim, 80%. Kad pogledate da je i od tih oglasa koji postoje preko 40% takozvanih fiktivnih oglasa, zato da kompanije zadrže nekakav renome, zapravo ne zapošljavaju, ali kao objavljuju pozicije, pa rade prazne intervjue i tako dalje, onda je vrlo jasno da je IT u nekakvoj svojoj krizi. Dakle, to je vrlo logično. Ja čak ne bih rekao IT, to je možda krivi pristup, ali developerski svijet. Dakle, činjenica je da je pala drastično potražnja za developerima. Međutim, ona je toliko brzo pala da je apsolutno nemoguće da se to dogodilo zbog AI-a isključivo. Jer vi da biste krenuli primjenjivati, recimo, ajmo reći GitHub Copilot, kao jednog od možda najpoznatijih alata za development potpomognut AI-em, vi da biste krenuli uvoditi GitHub Copilot u svoje timove, vama treba barem godinu dana da napravite određene promjene u procesima, da vidite gdje ćete ga točno primijeniti, kome ćete ga dati, da naučite kako ga koristiti. Pa nije to jednostavno, kažem, ono što ste i sami rekli, ChatGPT upišem par pitanja i tako dalje. Kad vi hoćete dobiti pravu vrijednost tako softvera, vi morate naučiti nešto što mi zovemo prompt engineering. Morate naučiti postavljati pitanje, naučiti gdje ga možete primijeniti, na što vam može dati odgovor, na što ne može i tako dalje. I to firme su sada tek u procesu prihvaćanja AI alata u kodiranju. Tek sada se to događa. Dakle, nemoguće je da je nestanak developera, odnosno nestanak potražnje za developerima nastao zbog AI-a. To je jednostavno priča koja jako lijepo sjeda, mi u IT-u znamo prekrasno iskoristiti situaciju. Da, sad se događa umjetna inteligencija, odnosno veštačka inteligencija, i zbog toga developeri više nemaju posla. Kao prvo, to nije istina, jer vi ne možete, seniore, mediore, sigurno ne možete zamijeniti sa veštačkom inteligencijom, to tako ne radi. Znači, ne možete vi reći sad ChatGPT-u napiši mi kompletnu aplikaciju sa svim tim featurima i da on izbaci nešto što je apsolutno primjenjivo. Ne. On zna pisati dijelove i tu je odličan. Pomoć nekakvu funkciju, ovako, onako, i to je super. Vi i dalje morate imati znanje da te dijelove sve uklopite i da na kraju krajeva od toga napravite nešto što je realan proizvod kojeg će neko koristiti. E sad, ono što je problem je što mi smo se navikli da nam fakulteti šalju juniore koji sve što znaju je možda nekakav set jednostavnih operacija, CRUD operacija kako ih zovemo, možda nekakav screen u mobilnoj aplikaciji i to otprilike bude njihov doseg. I onda kao industrija stavljamo te ljude na jednostavne zadatke da bi naučili kako funkcionira razvoj softvera. Znači, mi im dajemo super jednostavne zadatke da oni na temelju toga recimo dokumentiraju nečiji kod, da pišu nekakve testove možda, da pišu jednostavne funkcije. I sad na kraju, dolaskom ChatGPT-a pa svih ostalih alata, te zadatke i on radi jako dobro. I onda se jednostavno postavlja pitanje, ne trebaju nam juniori. Ali postoji drugo pitanje, ako nemamo juniore, kako ćemo dobiti nove seniore? Znači, to jednostavno ne... Jasno je da to nemoguće, mislim, mora početi... I fakulteti moraju promijeniti način na koji će raditi edukaciju, firme moraju jednostavno prihvatiti da će jedan dio toga morat pregrmiti, da će morat zaposliti juniora, da taj junior stasa. Bez obzira što bi ga mogao zamijeniti sa GPT-em, jednostavno će morat neko vrijeme investirati da dobije od tih šegrta nekakve nove zaposlenike. Ali i sami juniori će za prvi korak morat na sebi puno raditi, oni moraju biti ti koji će sami prebaciti taj svoj prvi posao od nekakvog baš juniora s fakulteta koji ne zna praktično ništa, do nekakvog, ajmo reći, mediora koji je u stanju barem kompletnu aplikaciju iznijeti sam da mu ne treba pomoć.
Dobro, ako nije zbog ChatGPT-a i zbog čega je onda ta manja potražnja za developerima? Pa velika većina kompanija u našem okruženju bavi se agencijskim poslom. Znači, development koji se ovdje događa nije product development, dakle to, ajde, ima u Beogradu Microsoftov razvojni centar, to je ekipa koja radi realne produkte. Većina firmi na našoj regiji, čak i dobrim dijelom, čak i Evropa, nije to samo čak i naša regija, većina developera je zaposlena u takozvanim developerskim agencijama. Što to znači? To znači da oni rade projekte direktno za neke klijente. Znači, većinom su to ili nekakve mobilne aplikacije ili web aplikacije, bilo što nije dio core biznisa. Znači, to su nekakve line of business stvari koje trebaju marketingu, koje možda trebaju financijama, koje trebaju tim nekim supporting funkcijama unutar firmi. Mi znamo da je Njemačka u recesiji, mi znamo da je Britanija se nekako izvukla iz recesije, Amerika još uvijek ne znamo je li na ovoj ili na onoj strani. Dakle, potres je na tržištu u realnom svijetu, u realnom sektoru. Imamo 2 rata i relativno blizu nas, jedan u Izraelu, drugi u Ukrajini. Sve to skupa utječe na ekonomiju. A naše firme su jako vezane uz supporting funkcije unutar tih velikih organizacija. A što prvo prestanete trošiti kad krene kriza? Na sve ono što je side. Znači, neću trošiti sad na marketing, neću toliko ulagati, ne treba mi, mogu to zamijeniti nekako drugačije. Dobre su mi ove aplikacije koje trenutno imam, neću ulaziti u nove kampanje, stopiram investicije ovdje, stopiram investicije tamo. Sve se to odmah direktno prenijelo na kompanije u našem okruženju, koje neke su, imate 10-15 kompanija u Hrvatskoj koje su propale, znači jednostavno ih nema više, ili ih je neko kupio za nikakve novce, ili su de facto nestale s tržišta i jednostavno neki dio njih je otpuštao, nije bilo puno otpuštanja, ali je definitivno se zatvorila pipa po pitanju novog zapošljavanja. Znači, nema projekata. Prosto reći da čovjek mora da gleda kakva je situacija na nekom globalnom tržištu, na berzi, na ovdje, onda i u suštini će to sve doći i do nas, možda odmah, možda malo posle, ali... Upravo tako. Dakle, ja sam bio na nekoliko konferencija 2022. Dakle, nakon korona krize, kad se već jako počelo vani osjetiti da idemo u ovom nekakvom downturn smislu, da neće biti možda kao 2008. ali da onako bit će nekog lelujanja. I pričalo se o tome, nema u Hrvatskoj krize. Ne, naš IT funkcionira, naši developeri imaju posla, zapošljavalo se na sve strane, trošili se novci na koje kakve, čak ja bih slobodno neki od njih nazvao i gluposti. Dakle, i to je samo na jednom došlo kod nas. Samo na jednom je prestala količina projekata, jednostavno, do tog trenutka sve firme su imale puno projekata, su ugovoreni prije. Ali ugovaranje novih projekata je bilo strašno sporo. Pričaju mi kolege da idemo prema boljem, da već sad su se stvari probudile, da ima novih stvari, tako da vjerujem da će... Jones raste tamo i čak i Nasdaq je počeo da raste. Točno to, tako da vjerujem da ćemo doći ponovo u fazu da će IT industrija moći zapošljavati. Sad, što se tiče developera na fakultetima, mislim, mi smo već jednom tu glupost napravili, dakle, ovo nam nije prva greška. 2012. godine, kad je cloud stasao u svoju priču, neki vendori su počeli govoriti da dolaskom clouda nam više ne trebaju sistemski inženjeri, sistemaši, odnosno network inženjeri, kako god ih zvali. To će drugi neko da radi. To sad radi neko drugi. Znate šta se dogodilo na godinu? Mi smo postavili pitanje na FER-u, dakle Zagrebačkom elektrotehničkom fakultetu. Koliko vas želi raditi kao sistem inženjer? 3 ljudi od generacije od 1000 je diglo ruku. 1 godina je bila potrebna da dođe do studenata da znaju da to nije posao budućnosti. Znate što je danas problem? Danas je problem naći sistem inženjera. A treba vam. Svi me traže, svi moji partneri, svi korisnici s kojima radim. Tomislav, jel možeš poslati nekog dobrog sistem inženjera? Nema ga. Nestalo. To je ono čeg se ja bojim, da ova poruka koju smo prošle godine slali, gotovo je s developmentom, to će sve generirati AI, da bi nam mogao stvoriti u vrlo bliskoj budućnosti problem da nećemo imati koga zaposliti. A treba će. nam. To je vrlo dobra poruka, jer zaista ljudi su skloni da tako nekako naslute nešto na osnovu nedovoljnih argumenta i onda se ubede sebe da to je sigurno to sve propada ili ne ili to i onda poslije kad to zaista zatreba, onda je problem. Upravo to. Dakle, tako da poruka bilo kojoj ekipi koja nas sluša, razmišlja o karijeri, nije development gotov, ne. Ima jako puno posla i dobro je vrijeme za biti developer, zapravo.
Jer nikad niste imali toliku pomoć od alata kako imate danas. Nikad niste mogli trošiti svoje vrijeme na pametnije stvari, a da vam alat generira ove dosadne koje ne volite raditi. Meni je prekrasno, ja dugo nisam programirao, do prije recimo godinu dana vratio sam se sad malo u taj svijet, nije da je to moj posao, ali volim s vremena na vrijeme zaprljati ruke i bio sam u situaciji da aplikaciju koju bi inače trebao vjerojatno pisati tjedan dana, radio sam nešto za developersko natjecanje, napisao sam na letu od Londona do Bangalora, znači 8 sati traje taj let od Engleske za Indiju. Imao internet u avionu? Imao internet u avionu i pomoć GitHub Copilota da zajedno sa mnom to radi. Prekrasan osjećaj, da napokon naravno da sam ja morao smisliti kako će to raditi, čemu i šta meni treba i sve ostalo, ali se nisam morao baviti onim glupim operacijama koji su de facto kod koji se stalno ponavlja i gdje najčešće radimo greške, zato to toliko i traje, jer je predosadan kod, pa ga copy-pastamo cijelo vrijeme i tu radimo najviše grešaka. Tu AI ne griješi, on je tu odličan, a ja se bavim nekim drugim stvarima. A kažete mi sad imamo neku situaciju da mnogo programera više ne zna, više ne razume neko core programiranje, nego slaže kockice. I sad zanimljivo sam čitao sad skoro da su neki virusi prošli na nekih hiljade sajtova, jer su se pojavili u nekim kockicama koje tipa zašto bi, recimo neko je pozivao funkciju da bi odredio biblioteku neku na internetu, da bi odredio da li je broj paran ili neparan. Mislim, kakve to programere sad pravimo koji tako elementarne stvari pozivaju kao neku kockicu sa interneta? Pa, mislim, to je ovako baš primjer koji je otišao do krajnosti, ali ima i drugih stvari. Mislim, u nekom trenutku smo, ajmo to tako reći, hiperprodukcija developera, koja je bila nužna zbog činjenice da je tržište toliko brzo raslo pa smo zapošljavali koga god, je jako skratila period edukacije. Neće vam se to dogoditi kod developera koji završi 5 godina ETF-a. Neće taj to raditi. Ako on je stvarno programer, ako je na tom smjeru, on će dobiti dovoljno znanja da ne treba mu biblioteka da usporedi dva broja, je li paran ili neparan ili slično. Međutim, ljudi koji su priučeni developeri, a velika većina današnjih developera nije to htjela raditi u svojoj osnovnoj karijeri, nego je bila negdje drugo, pa je se negdje tokom karijere shiftala, jer ovdje ima puno novaca. To su ljudi koji su na brzinu, na temelju raznih online tečajeva, upitne kvalitete, došli do svog statusa, do prvog posla. I šta se onda događa? Događa se da nemate osnove, ne znate kako to radi, ne zanima vas, vi jednostavno, to je primjer konkretno Node.js programskog jezika, ovo što ste vi ispričali, jednostavno povučete neki paket, on rješava točno to, super. Riješio sam problem, idem dalje. Onda, imam sad ovo, ok, da vidim prvo postoji neki paket, vidi ima ovaj paket, on rješava taj dio priče. Ok, uzmi paket. Tu je ogroman je problem sigurnost, jer mi ne znamo ko održava te pakete, da li su oni ispravni, da li nisu, to je jedan veliki problem. Znači šta je drugi problem? To stvara nevjerojatnu količinu smeća u samoj aplikaciji. Pa aplikacija koja bi dotad mogla raditi na jednom koru procesora i recimo 2 GB rama, na jednom treba 4 kora procesora i 16 GB rama. I stavio neku komunikaciju po internetu. Pitaj Boga, znači mrežni promet, znači to je nevjerojatna problematika, ali nisu krivi samo developeri, krivi su i softverski arhitekti. Jer zadaća software arhitekta je da zna kako će developer složiti aplikaciju. Mi danas imamo popriličnu količinu alata koji možemo raditi statičku analizu koda i vidjeti koje je to sve biblioteke developer koristio. I možemo ga upozoriti. Druga stvar koja se rijetko kad radi je code review. A svaki junior bi trebao imati nekog seniora ili mediora koji radi s njim code review. To je pregled koda kojeg si pisao taj dan. Da mi vidimo je to što si ti stvarno radio, je to dobro za nas kao firmu u budućnosti, odnosno je to dobro za ovaj software i njegovu budućnost, ili bi to trebalo napraviti nekako drugačije. I onda se takve greške mogu uhvatiti. Ali ako vi nemate taj proces, nema šanse da uhvatite grešku. Meni je neki od starih headhuntera iz Amerike pričao da u ono doba kad je bio onaj prvi .com boom, znači krajem 90-ih, da je bila tolika užasna potražnja za nekim elementarnim programerima, da je njegova agencija u San Francisku da su nalazili one homeless ispod mosta i onda ih uzimali i imali su obuku HTML prepodne, a popodne nauče se okupaju i obuku i to i posle nedelju dana ajde na posao, ima posla za tebe. Dobro, posle je puko taj .com boom, da li su se oni vratili ispod mosta, ne znam. Vrlo vjerojatno jesu. Znate ko je jedini zaradio na .com boomu? Ko? Vlasnici nekretnina u San Francisku.
jer su ti ljudi trebali negdje živjeti koji su se svi selili tamo. Niko tu nije drugi uzeo novce, ali vlasnici nekretnina jesu. To nije tako ni nova pojava da developere neko smatra da može da ih očas obuči, ali očigledno ne baš. Pa mislim, znate što je problem kod obuke? Mislim, ja čak vjerujem da, software development je posao, ljudi istražili su to, psiholozi, jer je bila prva teorija da je to dio matematičkog mozga, odnosno matematičkih funkcija, pa ispalo da nije. Onda je bila teorija da je to jezik, zašto je programski jezik je jezik, pa da jezični dio mozga radi dok programiramo, pa i to se pokazalo krivo. Da zapravo ispada da opća inteligencija, naša osnovna za rješavanje problema u svakodnevnom životu, taj dio mozga radi dok developer piše kod. Što automatski znači da velika većina ljudi bi mogla naučiti development. Ali problem leži u afinitetu. Velika većina ljudi ne želi raditi takav posao. To je težak posao. Jer je to užasno težak, užasno asocijalan posao. I ne znam da li ste, današnji developeri su ovako, svi su modernizirani, svi su danas onako fancy, malo je to drugačiji je pristup, ali ja znam kako je meni, ako recimo posvetim 3 dana radu isključivo s tehnologijom, gdje pišem nekakvu skriptu, nešto isprobavam, nešto testiram, meni nije tako jednostavno nakon toga doći i razgovarati s ljudima u nekom većem društvu. Treba mi nekoliko sati, treba mi koja rakija ili tako nešto, da jednostavno se vratim nazad. Jer je to užasno specifično, detaljan posao koji zahtjeva jedan vid koncentracije. I ako ga nemate, onda ćete raditi ogromne greške i onda zapravo to vjerojatno nije za vas. I zato ja ne smatram da svi mogu biti developeri. Bez obzira što mislim da imaju inteligenciju koja im to omogućuje, mislim da nemaju afinitet, želju, karakter, što god, kako već to zvali, da bi na kraju bili uspješni. Kažite mi, kad govorimo o budućnosti IT-a, budućnosti clouda, budućnosti na kraju vaše kompanije, na koju stranu vi gledate trenutno? Da nekako govorimo ne baš sutra, nego 5-6 godina unaprijed. Pa ja vjerujem da će ovo što se događa s umjetnom inteligencijom nastaviti, odnosno veštačkom inteligencijom, koristim ovu hrvatsku riječ, utkana nam je nekako, ali mislim da se razumijemo. Dakle, mislim da će to nastaviti u ovom smjeru u kojem trenutno ide, mislim da ćemo vidjeti još zanimljivih stvari, iako GPT modeli, odnosno jezični modeli, nam neće donijeti ono što zovemo općom veštačkom inteligencijom, onaj AGI famozni, Artificial General Intelligence. Zato što oni su prediktori, dakle oni de facto pretpostavljaju koja riječ dolazi iza trenutne. To je ono što oni rade. Tu nema prave stvarne inteligencije, nego je to baš onako vid jedne veštačke inteligencije koja jako dobro radi to što radi. Tako da, vjerujem da će ti modeli postati sofisticiraniji i da ćemo dobiti neke nove scenarije po pitanju generiranja videa, već smo tu negdje, po pitanju generiranja zvuka. Fascinantno je što rade. Dakle, recimo jedan software koji se zove Suno.com generira glazbu na temelju teksta. Dakle, vi mu date svoju nekakvu pjesmu koju ste napisali. Može napiše on i tekst. Može i to, može napisati to, ali to meni nije baš bilo toliko fora. Dakle, jer ja pišem pjesme u slobodno vrijeme, pa onda zato, ali sam mu dao neku od svojih, to su pjesme, znači to je poezija de facto, pa nije baš za uglazbljivanje. Kad sam čuo, onako, to ozbiljno dobro radi. Ima grešaka, ali je dovoljno da bilo koji bend uzme Suno.com, ubaci unutra pjesmu, dobije prijedlog ili 2 ili 3 kako bi aranžman, kako bi glazba trebala izgledati, melodija i slično, i onda uzme i to snimi sam. To je kraćenje vremena nevjerojatno. Sad, je li to umjetnosti dalje ili nije, to je nešto o čemu će filozofi morati krenuti razgovarati. Dakle, ali činjenica je da to postoji. I ja vjerujem da ćemo biti s takvim nekim stvarima još dosta iznenađeni u vremenu koje nam dolazi, da ćemo dobiti agente koji će razgovarati s nama kao da su stvarni ljudi. Uvijek ćemo mi moći prepoznati neke male razlike, ali da će nam to biti good enough, hoće. Jer to je ista stvar s ovim generiranjem glazbe. Je li to savršeno? Je li to novi, ne znam, Đorđe Balašević ili ne znam, Arsen Dedić? Ne, nije, apsolutno nije. Ali je li slušljivo? Je. Jel se možeš zamisliti da uz to, ne znam, popiješ rakiju i tako dalje, da to svira negdje sa strane? Apsolutno možeš. I to je ono što je strašno. To je ono što ja osobno to nisam očekivao, mene iznenadio. A kako gledate na to što neko kaže, eto, ja sam hteo ili htjela da mi ti roboti, veštačka inteligencija, ne znam šta, peru sudove, kuvaju, a da ja pišem pesme, a oni sad pišu pesme, a meni ostavljaju da perem sudove.
Došla je ta izjava i do mene, došla je, ja mislim, do cijelog Balkana. Ja se s njom apsolutno slažem. Moj je stav isto takav. Ja mislim da bismo mi trebali prepustiti tehnologije da riješi one poslove koji nisu kreativni i da se mi bavimo kreativnim stvarima. Ali znači šta je problem? Jako malo ljudi zna raditi kreativne stvari, a jako puno ljudi zna prati veš. I ako gledate gdje biste vi stavili svoje novce, koje poslove da probate automatizirati, to će puno će biti veća vrijednost ako neki dio kreativnog posla može preuzeti stroj nego ovaj ovdje dio. Zato što mi to već znamo. Dakle, problem je samo u tome što mi još nismo napravili, ajmo to tako reći, robota kojeg smo gledali u Zvjezdanim stazama. Znači Mr. Date-u recimo. Jer za Mr. Date-u nama treba AGI, odnosno opća veštačka inteligencija. Generalna. Ne ovako fokusirana, nego generalna. Kad do toga dođemo, ako dođemo, ja ne kažem da nećemo, samo mislim da nas trenutna tehnologija ne vodi u tom smjeru, ali ako do toga dođemo, mi ćemo onda moći stvarno napraviti tog robota koji će biti u stanju prepoznat da treba oprati neki veš i tako dalje. Nama danas tu fali jako puno hardvera po našim kućama, jer trenutno stanje tehnologije je tako da je tehnologija jako vidljiva. I ona će nam miješati se previše u život kad bi stvarno sve to tako napravili. Sad vi zamislite da li bi se vaš veš mogao automatski oprati na temelju današnje tehnologije. Apsolutno da bi. Samo morate naći neku traku od korpe gdje odlažete veš do mašine za veš da bi se nekim čudom taj veš tamo našao. Ili biste trebali graditi neku kompletnu novu zgradu da sve to bacate u neku rupu pa je tu nekakva sortirnica i tako dalje pa onda mašina opere na kraju i vrati to sve nazad. To je jako glomazno i teško, vi biste trebali od svake kuće de facto napraviti malo industrijsko postrojenje da bi trenutni roboti to znali raditi. A još nismo napravili onog robota koji ima slobodne ruke, slobodne noge, da može on prošetati do korpe za veš, odabrati sve što je bijelo i to prenijeti i na mašini isprogramirati da se to opere. Ja vjerujem da ćemo mi do toga doći, ali jednostavno to su problemi koji uključuju hardware, a kad god nešto uključuje hardware, mi smo tu dosta spori. Ima valjda kod Isaka Asimova kad iz budućnosti priča o prošlosti, zašto su pravljeni humanoidni roboti? Pa zato što je teško napraviti, uređaj koji ima mozak, mašinu, vršilicu i to bolje napraviš nešto u obliku čoveka jer su sve drugi aparati prilagođeni tom obliku i da onda samo njemu daš mozak da on može da razmišlja i da može da se kreće i da zameni čoveka kao mnogo jeftinije, ali eto, nemamo još te robote dovoljno dobre. Da, nemamo, bilo je pokušaj, vidjeli ste šta je bilo po Japanu, šta je bilo, svako malo se pojavi nekakav takav, ali praktična primjena, mass production, to se još nije dogodilo. I skupo je. Apsolutno je skupo. Tako da ostajemo pri ovoj veštačkoj inteligenciji za pomoć u kreativnim poslovima, da ne kažem za kreativne poslove. Pa kažem, tu isto treba biti oprezan. Ja mislim da se nešto je algoritama napravljeno koji su u stanju prepoznati je li određeni tekst generirala odnosno veštačka inteligencija ili je generirao stvarno čovjek. Tako da mislim da i na tome trebamo raditi, jer ne kažem, po pitanju glazbe to je možda benigno, zato što je to nešto što slušate sa strane. A po pitanju recimo novinskih članaka, to nimalo više nije benigno. To može napraviti kompletnu jednu pomutnju i ja vjerujem da već je na neki način u nekim situacijama da je korištena umjetna inteligencija baš da bi se poslala totalno kriva poruka, ne prava poruka. Tako da, možemo definirati šta je prava, šta je kriva poruka, ali mislim da je bio maliciozan pokušaj korištenja umjetne inteligencije, apsolutno je. Ja mislim da i u security dijelu priče već danas hakeri poprilično koriste large language modele da bi kreirali sofisticirane napade. Ja vjerujem da je to već danas tako i zbog toga i Microsoft i drugi vendori poprilično ulažu u security dio oko umjetne inteligencije da bi spriječili takvo ponašanje. I to je jedan jako zanimljiv period nas tu čeka da vidimo kako će se, u kom će smjeru to sve skupa otići i kako ćemo se mi na kraju braniti. Kažem, dva su pogleda od čega se trebamo braniti. Jedna je stavljati samog security, IT security-a koji je teže obraniti nego ikada. A druga stvar je, kad budemo čitali tekst, hoće li nam biti bitno je li to generirala umjetna inteligencija ili čovjek i hoćemo li moći znati da je nešto pisala umjetna inteligencija. To mislim da je jako bitno za to kako će društvo funkcionirati u budućnosti. Jer šta to znači? Ja danas mogu izgenerirati album 10 pjesama i ću ga negdje okolo prodavati. Je li fair da ja napišem na tom albumu da je njega izgenerirala umjetna inteligencija, ali mogu to sakriti?
Pa zanimljivo, neki kad pokušaju da patentiraju nešto što je izmislila veštačka inteligencija, oni kažu to nije moguće patentirati. Da, po definiciji to nije nešto na što možete staviti niti copyright, ne samo patent. Znači, kad generirate tekst, od tog trenutka taj tekst nema nikakvo vlasništvo, jer je generiran od strane umjetne inteligencije. Na par sudova u Americi se to dogodilo. Tako da čekaju na zanimljiva vremena i evo za kraj kako plivati u tim vremenima kao poslovan čovjek, kao firma, kao developer, kao pojedinac. Mislim da sve te uloge koje spominjete vrijedi zapravo isto pravilo koje vrijedi uvijek. I ja sam se time vodio u karijeri. Morate pratiti šta se događa. Ne možete ignorirati tehnologije koje dolaze. Morate uhvatiti se u koštac sa svim tim novim stvarima i ovisno o roli koju u tom svemu predstavljate, odabrati ono što je tu najbolje za vas. Dakle, ako ste developer, a vidite kud ide AI, onda je vrijeme jučer da isprobate neke od AI alata kako vam mogu pomoći i da vi znate njihove granice. Ista stvar, ako ste danas biznismen i znate da, ako ste primjerice šef neke kompanije i znate koliko AI ulazi u tu cijelu priču, onda bi možda vi trebali biti ti koji ćete formirati zaseban nekakav odbor unutar organizacije koji će pripremiti, istražiti, možda zajednički sa firmama poput Nefosa, koji su neki scenariji koji su primjenjivi već danas za vas. Ali to je tako sa svakom novom tehnologijom. Sve što novo dođe, vi morate to poznavati, morate upoznati, ako ne znate sami, morate nekoga pitati, ali ne smijete ignorirati. Niti jedna tehnologija, bilo koja tehnologija, ja bih rekao od clouda i social medije na ovamo, svaka je bila disruptivna globalno. Znači više nema otoka, nema industrije, nema tipa firme koji će biti zaobiđen na ovaj ili onaj način od strane neke nove tehnologije. Neće. Svaki novi boom, sad je to artificial intelligence, sutra će biti možda nešto drugo, svaki će promijeniti apsolutno svaku poru, apsolutno svaku ulogu i apsolutno svakog pojedinca na svijetu. Hvala na ovom zaista inspirativnom razgovoru. Bio je to Tomislav Tipurić, firma Nepos, čovjek koga možete da pitate za neke stvari u vezi IT-a. Hvala vam.